Bismillahirrahmanirrahim. Saya Joni Septian Ardiansyah bin Muhammad Yen berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ica Yuliani binti Haji Upin Marupin dengan baik menurut ajaran Islam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.